पुलीस निरीक्षक ब्रुटानो पाशितो आनी सुदेश वेळीप हांणी 2023 वर्सा उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली. उपरांत निरीक्षक प्रवीण पवार आनी हेरांनी याचिका दाखल करून गोंय पुलीस आनी भारतीय राखीव पुलीस दळाचे इंटग्रेटेड सिनियरिटी यादीक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. ह्या याचिकांनी 23 मार्च 2023 वर्सा जारी केल्ल्या सिनियरिटीक आव्हान दिल्लें. हातूंत IRBच्या पुलीस निरीक्षकांक प्रतिवादी केल्ले. उपनिरीक्षकांच्या सिनियरिटी विशीं सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचोच आदेश कायम दवरिल्ल्यान पुलीस खात्यांत 2002 वर्सा भरती जाल्ल्या उपनिरीक्षकांनी सुटकेचो श्वास सोडलो. Today, the Supreme Court has dismissed the SLP which was filed by the IRBN Police Inspectors. Now this was a challenge against the order of the Bombay High Court, where the Bombay High Court had set aside the combined seniority list which had placed the IRBN police above the batch of 2002 police officers. The Supreme Court has therefore confirmed that the service of the police inspectors was considered as ad hoc only because the pendency of the matter before the Honorable Supreme Court. With this order of the Supreme Court, now the decks are cleared for the DGP to draw a fresh seniority list as per the order of the Bombay High Court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.